घटना खालामनानै sidi kwran mantra खालामनानै abo bo bahke romkha hai ka bo jagan ko itu abo Mia angka actually acugo means tini ni phungni acugo sengoro information sengmangka secret information maman pore angkai ang sini sikano bicar tai sini Subhangkar Debbarma staff sahkare seng thangka sinoro tabu sutarmura gogon sortarpara thangai kaisa gari ni gen seng aro dawa kai kaisa gari no seng detain khaiyaro minaro 3 drum plastic drum seng aro nukha loaded khaijak abo salpitu bid dry ganja amre total aro 120 kg dry ganja tongo gabono songole ekoting ni sis khaikya amon pore engkai aro gari ni driver ekoting ni orni khari thangka bini engin so already seng gari tari plus seng je gaza je abono seng sidi krano seng sis khaiye tabo appropriate NDPS ni act ni onusare bono seng legal action now tongka o case tabo under review solui tongo asmo ham sarbo PS ni ang ka bishramganj ni ang oro officer in charge Ajit Debbarma kai mutino sob samay na jari tauna pa sini pura continue abo asman mumbai